Assalamualaikum warahmatullah. Nawna selli therapy ben asamina nokko kawon do men anditina on hedon kaderol nawna selli therapy. Hande le 2 mai 2023 so dum Allah muy en aray sendote yoga e tobbe fi goto kala e meden yo waaw beydade e gandal mungal, fi goto kala men yo waaw beydade e pinal mungal. Men ala arde ɗo jannugol hay e goto, men ala arde ɗo findingol hay e goto. Men ara woni men senduda e moɗon ko men faami, ko men hooli, ko men jaɓi. Si tawi a tawi ɗum ɗon no yaada e pinal mangal e gandal mangal, haray ko ɓeydagol woɗanma. Partagez le live, merci beaucoup d'être là la famille, merci beaucoup, merci à tout le monde. Nous sommes ensemble ce matin encore. Rowtiro dolle ɗen, rowtiro na ko gasata, tongal na ko rondete, na ko gasata. Yalto e ɗan gurna, na ko gasata. Na hoore duwa rondade tongal, hoore ko yo miijito. Manan kum bane Adama arano. Hoore manan kum ma on arano ko cellal hakkil. Wona mbuɗi de, ko cellal hakkil ko ɗum wawata huɓidade mbuɗi maɗin, huɓido dewgal ma ngal, huɓido lamateri ma ndin, huɓino parti ma on, huɓido ɓandu ma ndun, huɓino awraji ɗin, huɓido gite ɗen, danko tous kala ko arata jewgol ka hoore leydi ɗo, manan kum ma ara noon ko on duwaɗa ɗaɓɓude taw ta santé mental. Non no yawita sa haalani goɗɗo a tawata ka maɓɓe ko barki barkali. Voilà, pihoye matériel hoye taw koye koye aala, ko nema mo Allah waɗani en ko aala, no waywa pon ko ya rew e hoore mum, heddoɗa ko haalɗa kon tawi ko ɗum wiyete. Mais même les dealers, Firaouna, ils avaient ces choses nombreuses. Même les plus maudits du monde, iɓe jogii ɓurma kaalisi, mais hiɓe andi ko wiyete kon ɓuttu, deƴere wonki, dimankaako, needi moƴƴiri, dewgal moƴƴal, cellal ɓandu, hiɓe andi ko ngal. Mi tawi an a yalliɗo ko ngal, ka wala weltinde musidal mongal fof ko an woni papa solution, mama solution. Wallahi haray wakkilo a taw soroma ronku, soroma ko ɗon rewna adina o ronku. Merci la famille Diallo Saïdou Adlam Dampou Diallo, toujours avec nous. Merci avec nos écritures, merci beaucoup. Donc adna ɗo, never trust anyone blindly. Never. Wota hoolo hay goto e bunɗan kaako. Ko jonna wo jaɓa, ko haalana wo hoolo, ka inna yo rew wo rewa ɗon, ka wiyaɗa ya jooɗo wo jooɗoɗa, ko rondaɗa wo rondoɗa. Never trust anyone blind. Ɗum ɗo noon ko needi ndi baabiraaɓe men e neniraaɓe men woni en ne'irde. Needi sooɗagol e ɓaawo ndiyam, ko ɗum yiyata makko ba no dari politique no yewtede mo sooɗo e ɓaawo ndiyam, diina no yewtede mo sooɗo e ɓaawo ndiyam, dewle fi dewle no yewtede mo sooɗo e ɓaawo ndiyam. Nam makko on andinte oɗo neɗɗo ko hooliɗo kala ko haalana. Si on woni baabirawo ma, a iwtiri ɓaawo makko, a ñentini laawol makko ngol,
c'est fini pour toi. Fima on lanni lottisi ɓikkoye mako e taniraɓe mako ƴeewito to ngol laawol. Never trust anyone blindly. Hey, si ɓe inni anyone e anglais, goto yaltaɗo. Goto yaltaɗo goy. Goto yaltaɗo. Anyone. Goto yaltaɗo. Hay goɗɗo to aro wiye Allah wi'i Allah, hay Allah. Never trust anyone blindly. Allah jaɓaya hoolo mo e buɗɗan ka. Ɗum waɗi o innay ka wuro afala tubsirun. E on yiyata afala taqilun, on haqqirta, on nanata ko Allah no kanko jaɓaya gomɗinmo gurdam bunɗan ka. Nam awa koye goto en fotta yalto e ñamgol huɗo. Aden no wona bimbi ko o julɗo kikiɗata ko o kefeero. Aden no wona bimbi tawa himo holni kikiɗe tawa woni mo holnaki. Aden no wona bimbi himo wuuri kikiɗe tawa o maayi. Aden no wona bimbi ko o nunɗuɗo kikiɗe tawa wona o nunɗu. Never trust anyone blindly. Dar way annabaɓe hiɗa sukkude annabaɓe. Jibril artum yottini nelal ngal ɓeyni nam ɓe kon no Allah holluɓe ko kanko woni Allah. Si ɓe jaɓi goɗɗum ko mu'jiza. Misal annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam, ɓayni Allah hollin ɓay ko an woni Allah. A wi ko Allah hollin ko horno wurnirta ko warɗa. Wara goɗɗum wurnita ɗum mi yiya. Wona mi yawmi daro yeeso yimɓe ɓe. Ara ko sanamu walla noddude ɗo. Mais ça c'est le prophète ça. Annabi Musa alayhi salatu wassalam, Allah inni yetti jungo ma ngol sornaka ley noke ma ka ley duroke yaltini o yaltini tawi no way wa lampe. Siso ndemira ko no jogitiɗa ka jungo ma ñama ko leggal wallininga wonti boɗɗi. Mais ça c'est le créateur. Himo wawno ka nder hakkille jeeyaɗo makko on o waɗa ton hara o tigi landota. Allah no wawno wadde o tigi wa malaika rubu. Malaika landotako ko ɓe yamira o ko ɗum en wadde. Sa yi malaikaru no lando andu ndu falama murtude, ndu falama wonde banaɗo. Na ɗum ɗi tagiraka fi landagol. Ko ɗi tagira c'est pour l'exécution. No way wa l'armée, no way wa militaire, police, c'est des ordres. Never trust anyone blindly. Biro mako ɗo naati goto yaltade. Buye mon hande no añi bemmo babiraɓe mum, c'est l'histoire qu'on t'a raconté. Buye mon hande no yiiɗi kawraɓe momɓe añi babiraɓe momɓe ko taari ka sengo jogiɗa. Fiyonno mawɓe men ɓe naaɓe fuu kono Bush e maɓɓe jonnaka kañum kadi needi la communication saine avec leurs enfants. Ko honno bani adama wawata yewtude yewtere laaɓunde hakkunde mum. Jonnaka koko luuba kañum kadi la ko woni payi ɗum koko luube janga, luube golla, goɗɗum ko ɗum toginno. Donc ɓe anda c'est des personnes traumatisées. Buye maɓɓe na fo ɓe anda ɓiɗɗo koko yewtidete e mum. Donc la maman va profiter de ce vide
elle va occuper cette partie et manipuler les enfants. Ba nene on kañum faama o baabiraawo ɗo o waawaali remude nde ɗo lowre. Neniraawo ponɗo manipulatrice on o ara o ɓisoo ɗum o waɗa babaare ndum seytanu kuku. Et pourtant o dogaani mo an ɓiɗɗo nga miijitaaki kon ɗum haɗi o doga. Goɗɗo wondata e seytaniru, yiɓe ko seytanuuji ɗiɗi wondata, kon ɗum haɗi o doga. Pourquoi elle n'a pas démissionné? Way ko goɗɗo gollata e laamateri ha gayni nana laamateri ndi ko hanno démissionna yimɓe ɓe ganda an ko a moƴƴo, ko hanno serta e gorko on ɓiɓɓe ɓe ganda an beta hiɗa moƴƴi. Never trust anyone blind. Si nene ma falama ma waylude waɗi révolutionnaire contre goɗɗo, goɗɗum no wona gonga, goɗɗum kadi no wona penade. Ko honto noon sendidirta gonga kan e fenande, ko si a jaɓali hoolagol kala neɗɗo e nder bunɗam ka. Allah jaɓa ya hoolo mo kanko e nder bunɗam ka. Ko ɗum waɗi si Allah no yewtudema o yewte fi ɓandu maɗa. Si a dogi aduna on fuu, si koyngal ma ngal taƴama, a dogi aduna on fuu a heɓata wattonga, a heɓata. Si yitere ma nden fuu si a dogi aduna on fuu an e marde kaalisi a heɓata wattonde. O yewtete fi ɗi piiji. Si on naɓi jemma o artirowo mo ara, fewɗo ni jamma o yehi. Superpuissance mondiale, ño fa yo ɓe artiri jamma. Si o wifi ñallal ngal o addi jamma, superpuissance fogo faga ko waliyu kaari ko ɓe andi ɗo o haɓiti e goɗɗo o wala yo artiri. Si o wifi goɗɗo, si o tappima e leydi yo goɗɗo artirima. Donc ɗiɗo piiji Allah hollete woni y a une force supérieure qui dirige le monde. No woodi goɗɗum ko dolni ko tawata no huɓidi aduna ko goto wata dartade. Merci Thierno Barry, merci Ousmane Diallo, merci Boun Moussa Ali. Partagez le live. Donc haray never trust anyone blind. Protect your heart. Ka hiwugol ɓernde maɗe, ka hiwugol cellal maga, dimu maga, jawle maɗe, ɓengure maɗe, wota jaɓu hoolagol hay goto e nder bunaka. Socialement ka howodiralji, politiquement ka ɗaɓɓereji laamu, ta jaɓu, religieusement ka diina. Wallahi, moi j'ai accompagné, oui. Taw ɓernde mum den était complètement blessé. C'est-à-dire ɓe wawali hiwde ɓernde maɓɓe nde sabu naatugol kiiɗo lekkijo gollitiraki. Ɓe welcini, ɓe inna ɓeeɗo mi hoolaki ɓe, ɓeeɗo miɗa hooliɓe. Ko honɗum waɗi a hoolaki oɗo? Ko ɓayi oɗo no yaltidi yaltitande nde holnaki, ma ko ɓayi a nani goɗɗum e fee oɗo ko tawata holnaki. Goɗɗum no wona juste des superstitions, des sikkitaariji goɗɗo barda sikke barbara, ça n'a rien de réalité. Kon warti hool lawol, oɗo ko ceernojo, oɗo ko monsieur kaari, oɗo ko iwdi kaari, oɗo okki men, oɗo danki men, o yurmini men, o wallitino men fewno fatunde kaari, o waɗani men ɗo kongo. Ayi ko ɗum woni hoolagol goɗɗo e nder bunnanka.
ko hola ko goɗɗo nder ɗum nakka ko ɗum tawa noon yiya noon hannde kadi ɓerde maɓɓe nden nde barmi jooni noon si ɓernde ma nden barmi sabu janfaji e wikkede e wujjede e ɗaynede immorde yimɓe ɓen sa wattana liila a wontay tooñowo ɓurɗo hulɓinade ka orliɗo a nana e neɗɗo no inna hey ɓe sunnaɓe sa wimo assalamu aleykum o jaɓatako par ce que kanko sunna ko accutoro waare danki waare mum nde peñine hande laba timmini coñci makko ɗi kanko ko ɗum sunna ko nelaɗo wima ɗum ko nelaɗo wima ko ɗum woni sunna makko on sunna ko wonɗo jangude deftere wonɗo wiide gal allahu taala gara ko ɗum nelaɗo kañum wi'uma ko ɗum allah wi'uma sunna ko diina kanka foppet makka si tawi a jaɓi ko woni ton kon a gollitiri ko woni ton kon a huwodiri e yimɓe ɓen ko woni ton kon mi fellito almuamalat a huwodiri e tagu ngun ko woni nder ton kon ko ɗum wiyete sunna a juuli no nelaɗo juuliri noon juulu no mi woni juulirde noon a juuliri noon huwondir e yimɓe ɓen nomi woni huwondirde e yimɓe ɓen noon fir qur'ana no mi woni firirde qur'ana wondire sonnaɓe maɓe wondire moodi ma no qur'ana on sifori noon laamor leydi ma ndin no diina kan siforno wondir e lamɓe ɓen no diina kan siforno ko honto yiiɗa ɗum ko honto yiwɗa ɗum ko ɗum wiyete sunna ko lutti kon fuu ko ngari ko décoration ene eyi wona sunnajo janfima janfiɗo man ko onno wiyete ko nawna selli e wiyete ko nawna selli janfiɗa te ko nawna selli frappe ma wi ko nawna selli ɗum wara yalte ñamgol wuro ɓen julaɓe hiɗandi ko woni jula hiɗandi ko non jula taw siɗa inna ɓen julaɓe hiɗandi ko non jula tew ɗaɓɓita gonno woni julaji sendidira jula e bana e taƴa togga e nawa ardira ya ukkodira ko ukkodirɗa winna ko jula si julajo waɗima si tawi ko nawna selli o wiyete wi nawna selli surmila c'est comme ça joni noon ɗaɓɓita ko honto nawnare nden woni ɓay nawna selli wata sulmude oɗa o mo kawtutuɗaɗa panno sulma on ɗo ɗon aray ɗum ɗo noon ko ndi nedi ɗo ko honto fuɗɗi ko nde fuɗɗinoɗa hoolagol biro ma karamko ma arano on e kala yewtere biro ma wiima bemma hunde kaari ko noon woni ƴettuɗaɓe gaño kono coñci e paɗe joddi kuran e école e duɗal korto karta ko o mawɗo yoɓi fuu ɗum ɗon a yewtaka fiima a yewtaka fi ɗum ɗon nde o mawɗo no letto e ley ndiya yango nawa artira biro ma en no ka suudu a yewtaka fi ɗin piiji ñande noon tour ma on hewti anda
birama yewtuma sa yi kawra makko gon ton e yahaali ɗeɗe bafta ma yehi heɓaali ko gaari geerima rondiɗa guññogo kadi hayda go goɗɗo yima o yonni an ko kawe karam ko baati on yaadde. Donc c'est à l'enfance kaka pay ko yagal ɗon jiiɓutude yimɓe ɓe jiiɓite complètement ɓe waɗe zombie. sa yi goɗɗo no ɗeɗɗe ka moccoɓe ɓe no ɓorte loote ka baatin, no ɓorte tappe naɓe artire jatte ka bileɓe ɓe, no naate e hoggo politique luuɓe artire luubite oɗo luubo gayna oɗo ɓanna luubo o ko leñol wona goɗɗum. C'est à l'enfance ka paygu yagal makko o jonna ngun ñaw to trust everyone hoolagol ko woni wo ko woni ɗo. bani adama si tawi a yaltay e ñaamugol huɗo a janngay defte pus jannga yimɓe pus jannga laaɓi pus. so ɓe inni annasara dogu pottoɗa inna min mi ɓaddoto ƴettu deftere nde jannga. ɓe inni fedde kaari en dogu yaw ƴetta deftere maɓɓe ɗe. al yahuda dogu pottoɗa deneta ɓatto yaw mema yahu wona a kullum ko a bani adama kullum duwa dogude yahu anda ko nu wonto. si a luttiri gandal gotal ɓe manipulete ha ñande yawmal qiyama ɓay haray kala ko yowodira e ngal ɗon gandal, kala ko yowodira e ndin ɗon needi, kala ko yowodira no ɗum rewata ka wonɗa. ko wiyata fo ko gonga go ñoogo ko gonga ma anka anani ko mafe no weli ko no weli na ɗiɗi siko woto iɗa andi sino weli si wela koko wonna wiide no weli kede andi ko weli. ɗon garen so wi ɗon en andinayi bana adama o on tuma noon yiyata neɗɗo on tawa himo weli moninde, tawa ko neɗɗo sewɗo gacca ɓaawo bana adama rew won jonnede ndi needi ñawɗo to trust everyone blindly hoolagol wonɗo wo e bunɗan kaako ko ɓe luubotomo kon ɓe janfomo ɓe siramo ɓe asamo ɓe waylitamo ɓe tappa waɗaymo neɗɗo jogiiɗo nawnare wiyetede sewa gacce. anamo sewi gacce nde hari yara tawa goɗɗo assalamu aleykum sadi o faala ƴedde leggal no luubo ma fii mo o wi ustasi no hawre makko mais wona hawre makko. ndaari ara tawa goɗɗo présentamo business ka o heɓata heɓa o kamɓe ni ndaari ka arata hiwroɗa ɓengu goɗɗo hiwroɗama hucca tun o sikkawa oɗo ɓe no fellude ko a nawnuɗo woni haylade. si a ñamdoraki thérapie a lutti kus ko on tuma heɓata nawnare wiyetende sewa gacce. si tawi tun hiɗan no newi ka goɗɗum moninayma ma ka goɗɗum moninayma ɗum ɗo holli manankumma on woni ta sentimental ɗum ɗo holli hakkille maɗen no famɗi no yaworta monagol wo efe jarriba yew efe haala wi yimɓe tawa goɗɗo tusima nda oyi hakke ko tawi nawni dara ɗo télé haramo darde télé yiya peɗaliŋe galaɗi fo yalde inna ko onno waɗi konɗe ko télé wonɗa anda o wonɗo haalde ka télé ɗo o andama ko winda ɗum o jonna ko ɗon fu wurere makko ɗo ɗo fattude. si tawi télé on wawi il faut changer de chaîne kono nden ñande jemma o ɗanotako lanɗo mi ɗanaki onno waɗi ɗana omo nani goɗɗum ka télé uddita radio nawnare makko nde membi yaha ka jama nawnare nde membi o yaha ka kawtal nde membi na yimɓe ɓen na o ka télé ko ɗum enta facteur déclencheur o ka télé o wonu toon sababu nawnare nden ɗo e ma neeɓi. Merci Mountaga Baldé.
kono no wallitotoma faamugol ɗum ɗo kono wallitotoma faamugol ɗum ɗo a changea mentalité ma on changea hakkille maɗa changea no dayirde aduna kono wallitotoma merci mum taga ba ko nde famata tampere ma muusidi ko joddi ɗi bana adama on duwa yoɓude si tawi himo wuuri ko mande hiɗa wuuri maruf ba merci si ɗa wuuri tambay a heɓay muusidi sa wattan yiila peɗaɗi maɗi ittuɗaɗi leeɓi maɗi ɓorɗaɗi ñiiƴe ɗe ɓorɗaɗe guri ma samuɗi ɗin no yiide muusedi la ɓeɓe juuɗe mum taƴi kolluye mum taƴi koyɗe mum taƴi konko taƴa itta e maɓɓe ɗon tawata wonkin kañum ala e mum hino muusede sa itti ɗo feɗandu ma a waɗaydu kala ko faaɓɗa a ukkaydu ka yiite a ƴettay hayre luuɓoɗaɗo fiyon non uura donc so tawi yiɗa heɓude muusidi yiɗa heɓude soñjaji ko ɓayi ko a bani adama hiɗa wuuri sa faami ɗum ɗo landal mangal ko fi honɗum miɗa soñji ko fi honɗum miɗa tampi fi honɗum miɗa frappere fi honɗum miɗa ŋañede ça va changer lutta noon hande kadi ko honɗum waɗata ndi muusidi voilà c'est là la solution c'est là ko ɗo noon woni yaltirgal ngal ko honɗum noon mi waɗata ndi muusidi fi ndi muusidi ɗo yo ndi wontanan ko wondi e nafoore a daɗata mi daɗata oto daɗata oto daɗata en fof iɗen e batu goto wiyeteɗo aduna ko fof noon tout ce qui reste maintenant c'est d'apprendre la leçon change en mentalité ma nayeme moose nayeme c'est-à-dire koko yettano duuɓe ka moƴƴo ka batiri ka poroma seki probléme on si yani e maɓɓe koyo ñawdo ɗon kisan duuɓi jelu tina pas de probléme duuɓi jelu ala probléme duuɓi jelu ala e nder kaso ala ka labtano duuɓi jelu haɓali probléme de justice duuɓi jelu sonko yandali ma e ɓengu ma e mawdi ma duuɓi jelu koko yata fof no ɗeɗɗe koko moƴƴo koko capital ko mbuɗi ma ɗi wona capitede capital ñande o capti jinnaru a tawatako ɗo ñande on fenowo ma o capti gonga ko wiyata kon capitage yo capti lo démon a tawatamo ɗo on yidata aduna ça sera son dernier captage bemma adama kañum no andi kon woni lo démon mo andi la puissance de démon arana ko nanta mo andi kon no e dagu en wonata e planète goto ɓeccutu kan haala siɗa soñji ko bane adama wano ma wonuma soñjude eyi noon a wawata you trust blindly ɗa hooli ko hoolare bunɗam ka wona anduwa ñawdade ko on jinna wingi o yawnuma wiidegi naati yaltina accungi ka suudu accimo ka suudu mo ka suudu to kon wurinna wi yaw macca kanko so pervers la ka suudu accuɗama ton démon e à la maison ka golle accuɗama ko kanko seytane ɗin himo ka suudu mo ka golle
ay non fenande no wele fenande ino wele ɓe fenay ɓe ñaama tampere nden fof si probléme o yet ko yo yiwu pali nangi man ko yo yiwu non a waɗa yontere ko jonte nangima a waɗa yontere ala fe ɗoyru nangima a waɗa yontere c'est le minimum ko hawjude a wawaɗa yontere ɓe teɓɓi kama ɓe bugay kama kakaso a haw ko hawjuɗa wo ko hawjuɗa a waɗa lebbi 4 ma lebbi 7 si goɗɗum faame si ɓe joɗnanima toon kadi a waloto mais c'est pas la fin du monde a yaltay kadi jokka gurda probléme ma on fof question réponse mbile walla batini walla mocco ɗeɗɗa sudda kaɓe c'est parce que tu n'as pas la force de la patience ay ka dina aya sahabaɓe nunena nelaɗo way suudu hana ko onde tuma ɗum ɗo lannata lanna ana sugde soña lannay mata ko onde tuma a sugde gago aljanna gaño no wooda ha ñande yawmal qiyama hotta e gaño ko sa waynodiri e oɗo hotta e ngiɗo sa waynodiri e oɗo sa démissioni noon jon noon woɓɓe yaha ha tawa hande kadi daranagol fiyakeji ɗin daranagol gurdan ɗan ɓe famata par ce que si yani e maɓɓe étape ji 3 ɓe ƴettata yimɓe hoolotoɓe ɓen blindly e punɗan kaako si ɓe heɓi probléme ɓay ɓe annda ko woni thérapie ko laawi 3 ɓe jogoto ko nendin kata ɓe laawol arnol ngol ɓe lando balla wiɓe ɓen kañum no jogii iman tawa iman maɓɓe on yeƴike yaaka question réponse taw ma yaɗa ɓugol duwawuji e ka Allah rewete ɓe habbo question réponse duwawu kutuba nafaali ɓe yiyaali taw ɓen iman mum gon hewtaali ɓen ɗon seeɗa cewtoya en wala mbileeje no jooɗi o ko mocco kanko ɓurana laamu ko ene ustaji ko ɓurana laamude jogiron ɗo ɓurana laamude woni ɗo ɓayi ɗamari ɓurana tun ɗo an ayi ɓurana tun on ɗon iman on hewta oɗa andi o iman ko tigi ora ñanto jooɗo ɗo kanko yata ɓaatide ko mbileeje wonɗa ko wonde on ɓannamo hoore nde réglam ɓeydanamo souci e probléme ji jiiɓa mo diina kam fes andi ɗo ko balla on ɗam taw ɓe imano hay mettere ala to on ɗo yaa vrai mbile vrai batin andi ɗo i cheikh des aides o yaha to ɓe metta luttukoy koy si tawi ko mettete lanni ɓe yahna ɓanndu makko ɗum taw ɓe nganndaɗi biiji ɗo yalta yaa wirto e ɗimmoɓe mum e ayɓe mum ɗowɓe kañum kadi no woodi yimɓe ɓe jannga mais hakkille maɓɓe ɗen no finani ɗi biiji way no woodi yimɓe ɓe jannga diina ko jannguɗa kono hiɓe finani ɓe fenoɓe won kamɓe ɓe anndi ɗum ko bordo barda mais quand même ɓe dogay ɓe yaha des amis des collaborateurs les familles ɓe yaha toon ɓe wirta hoore maɓɓe a heɓata balla a heɓata ko jalloɓe ma heɓata balla jonno balla leɓaki kono hikkoto ɗon soit la personne va fuir o doga responsabilité makko o doga yawoɓe no doga accita leydi doga accita famille ji mum doga accita dewgal mum porte disparu mo woɓɓe doga en tout cas il fuit la réalité joni noon woɓɓe wawata dogude andi a nanimi dogay no woodi ka doge woɓɓe kadi wawata dogude duuɓi ɗin makoba yagal ngal ma ngal cella ala ka doge
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déconnecter de la réalité du terrain. Pour mettre anesthésie thérapie, no hulbini ha be déconnecto fes. Andi no wodi e mabbe ko jabali ko wadi ko. Be déconnecta kumpiye sundo few be wona zombie. Non hulbini go. La personne se déconnecte complètement de la réalité. Iya bana adama hande kati raisonnement makko majji si o dari kede o haali yimɓe ɓe dardiray si o feƴƴa par ce que majji ko ɗum waɗi mo bana adama ko ɗum waɗi authenticité makko ko ɗum sendir gonga e fenade ko ɗum sendir ɗum no moƴƴana mo ɗum moƴƴana authenticité ko o déconnecte o ɗum ɗo few joni noon ko woni wadde kon accima soñjude woni anti anesthésie joni siko gorko won mo soñjude simo faala o sa'ay siko debbo won mo soñjude si on no faala sa'ay il ne sent rien, n'est plus sensible. Si o tigi hewti o niveau ɗo si o ñawdagal sa yewtidi e makko fu sa famata ndeɗa haala fi jawdi mo haala fi fureji si goɗɗo ari tawimo ka place inni ene yiɗon makda bamba ngo jannamo sabunde ko wullinaynoma kon fof wullata nde gari kala ko wonayno sabu so yi o welto o jala ɗum fof jamnata c'est-à-dire o wonti tagugo déconnecté à la réalité kono nanta ɓenna ɓe yarnima gunutu par ce que ɗon ko ɗon sakkitorta o sakkitora e fankugol par ce que il n'existe plus en tant que humain o wodaka hande kadi o wimo neɗɗo kon maayi ɓenna ɓe yarnima gunutu ɓe winda ɗum gogo bebbade goɗɗo wawi windan fankinde goɗɗo. C'est-à-dire, il a essayé toutes les solutions, rien n'a marché. Il s'est déconnecté de la réalité, c'est tout. Woni no zombie no jinni. Siko njulajo kanko njulayagal ɓe waynodiri gollotani kadi. Yalda so heɓi ko ñama, so heɓani ko ñama no jooɗi. Fanki. Woni anesthésie. Rien. Rien. Andi so waɗano ɗum. So yahano ka ɗon, il allait se suicider. C'est une autre solution pour eux. Donc, ko wawata noon hadde banadema yaɗa e ɗiɗo piiji, c'est la conscience de soi. Andugol ko a hombo. Là, c'est la thérapie. Joni noon yettude nge yewtere men de en wi si tawi tun hiɗa muusede tadi goɗɗo no janfadema goɗɗo no ɗayindema ɗa ɗa pektude ɗa jawdi goɗɗo no tonjirde muusendi hoye nawna hoye porto parto ko joddindi duwaɗa yoggude pour être en vie ko ɗum waɗi si Allah inni Adam Hawa Iblis cippe ka leydi alandi gawrama c'était pourquoi Alandi Gawara c'était pourquoi merci Alpha Diallo merci mon frère Tierno toujours avec nous kippe contre be wonno j'étais au paradis yalte là ça veut dire quoi hiɗon yawde ka muusini ka tampere ka wonuɗon ayɓe ka wonɗon ayɓe ko ɗum wota naato e ma baga lette eyka Adam alayhi salatu wassalam ɓa yalla inni yaltu ɓenni ok min yahay kono accimi landuma goɗɗum fewndo tagatala
fendo tagatal waɗuɗa reedu e an ñaamo ɓay miiɓe malaikaɓe ɓe ñamata waɗuɗa ñaamiteji ga aljanna ga iɗa anduno mi ñamay nokka iɗa andu mi ñamani ngal leggal ka allah ni wayɓe iɗa anduno mi ñamay leggal ngal o inni allah inni miɗa anda ñama ok c'est le grand comploteur on num nadda letega an a yaali nema gaɓol an a yiyata yurmede allah an a yiyata complot ji makko ɗin ko a wi o waɗ reedu e ma kan a wi o waɗu awra e ma a yiyat ɗin complot ji non ko an landi yo allah waɗu reedu e ma non ko an inni o waɗu awra e ma ko an landi koko landiɗa jokkuɓe ɗon sa faami ɗum ɗo landal ma ngal sansay ñande gazarebal ñande macca fop tout va changer an kon non wonɗa wadde hande kadi tempériji ɗi wonɗima heɓude ɗi ko honɗum wonɗa wadde ɗi qu'est ce que tu vas faire avec ça ce sont des expériences ko carburant ji non iɗa wawi gollitirde ko wonma heɓude ɗo ɗi wonane carburant ɗi wonane aala bon ƴawa wona si a naati mina wiya mina waɗa mina toga mina biya mina ngadi kono goɗɗo wawi personne ne peut dire. Si tu te sens victime, nobody is going to help. Ala goɗɗo wallire ko afo danne donc ara ƴette noon hande kadi yaltirde ɗen e solution ji ɗin ala juutude hande kadi hino yaltirgal ngal an a bani adam waɗu ko moƴƴi darana ko moƴƴi gollu ko moƴƴi miije ko moƴƴi c'est vrai no wondi e muusede wongol moƴƴo no wondi e muusede siko woni tun ndin muusedi ɗon aroyay e sanga ka muusedi ndi yehi joddi ndi ngari woy na a komojo na a huɗaɗo faamu ko mon ma haalande ko mon ma yewde ɗo kon je l'ai expérimenté na argo ɗo ne jonni kay defte kaari maki baba moi je te parle pas de ça komi adinaɗo adintina on ma haalande ɗo koko adina sa'a sa'ita woni jooɗaade yeeso ma ɗo haala je connais ce que je dis je parle je suis convaincu de ça waɗu ko moƴƴi miijo ko moƴƴi gollu ko moƴƴi naa komojo no wondi e sattende no wondi e tampere kono aroya e saanga ka nden tampere ɗon nde iway lutta honɗum joddi mum ndin ko wana noon kadi rento e waɗugol ko boni rento e miijagol ko boni rento e anniyagol ko boni goɗɗum e mum no mari beleeɗe kono aroyay ka beleeɗe mum ɗe lanni lonto ɗum ɗo lette sans fin no wayciɗan murde bomborde lancede no leyto wattan yiila e jeeno no weli wujjugol ka kawtal bugo no weli watta yiila e wujjugol wattan yiila e escroquerie watta yiila abus de confiance wattan yiila e shirku allah yewdi fi shirku nelaɗo yewdi fi shirku woɓɓe ta ɓe sikka shirku ta yahu karamaka ta lata nasi ta shirku no metti yiwde sukka yi ñuungil no mari gabitanji no gabitanji ñuungil suuɗuri non shirku no suuɗi ɓurɗo shirku
koko hoolete fiɓande ɓe naafi goɗɗo no yaha karama ko ara nasirko goɗɗo no waɗa karama ko yagal hara nasirko ara mo mari iman ɓuri wonɗoma julde o woy no woodi batiniɓe ɓe yiyata no jooɗi ɓen no hooli Allah ɓurma a yaali mbiɗeɓe firawna ɓen no woodi no gomni ɓe anndi koye peppale ɓe kamɓe ɓe anndi ɓe ɗayne woni yimɓe ɓe c'est des arnaqueurs woɓɓe maɓɓe c'est des simple bandits an noon hiɗa hooli ko ɓen wadde kon ko goonga ko ɗum probléme no woodi goɗɗo yahata toon fes mais si o nani ɓen no frappi goɗɗo no mutini tuuba goɗɗo no feetini goɗɗo ko goonga ko sirku noon hiɗa mari dalil mum a ɓorti o ya tuuba ma nga tawi mbala toon a ɓorti ittuɗo wiiɗo no ittiwo wiiɗo no ari artiriwo fof ko neno goto baaba goto fof ko bile ɗo ngara waɗu ko moƴƴi tampere mum nden way ekkitagol métier no satti tampere mum nden koko feƴƴata tonoji mum ɗin ala hattode accu waɗugol ko boni no mari dakkamme no weli fenade jamfa tooñe bugagol ka harmi no weli ñengagol mbuuɗi gon no weli mbuuɗi ɗi a yanganaki no weli mais kaso ngon no muusi wirtere no muusi tarika ma on no muusi répétition tarikat no ton ɓiɓɓe ma ɓe nanoya fima bonnugol reedu no muusi wargol ɓikko mum no muusi hawkugol ɓikko mum no muusi fiimugol dogonko no weli anduɓe fiimugol baaba no andi no mari jonnay ɓe doppamin jonnay ɓe plaisir ɓe battani mum no kaaɗi haɓɓede e joroko naade pique artire e luuɓe c'est pas facile joni noon wona ya ndaaru soñjaji wonɗi ma heɓdiɗi ɗum no heɓila ɗum no heɓila ɗum no ko ɗum gaddata si kayɗa gera no terto ɗum na an ɗum woni soñjade ka hordiɗo ɗo jokku tampuɗon jaɓɓu tampere nde kono wattan yiila e ko nde tampere woni ma fiinude ɓay gandal ko heɓoto ton ko heɓotako ka duɗe gandal ko heɓoto ton ko heɓotako ka école gandal ko heɓoto ton ko heɓotako France Saoudi non les expériences gandal ko heɓoto e mum heɓotako nokko par ce que ɗon ko terre à terre na mi nani de miɗa sikki miɗa miiji miɗa ɗum ala ton ko pellet si ɓe wima kan a tawa noon no memi fiita yano e ɗi probléme ji wota jaɓu sendodagol gundoji maɗi e lo'ere ma nden wondude e wonɗo wo a anda kon ɗum ɓe waɗoyta ɗi boyi hande no waɗede chantage jatte mbuuɗi lette kulol wota wirte ma no wirtede ma no hulino aani na goɗɗum ngo à un moment donné ils ont porté confiance à une personne toxique ɓe sendodi gundoji ɓen andi weakness lo'ere maɓɓe nde et finalement ils tombent dans le bateau mbi ewe andu fi ɗum wota soñju hay e goto e sago ma wota jaɓu soñjude yimɓe ɓe a anda ko honɗum ɓe woni feƴƴinde a anda ko honɗum ɓe wonoyta faites
beaucoup attention bani adama fi bani adama andota hiɗa andi e teware ta jaɓu soñjugol gol ta jaɓu soñja iwa e ma ya e bana adama wawɗowa ma e sago ma tawa vraiment c'est volontaire fi honɗum go on monɗa soñjude a anda ko honɗum woni feƴƴinde gurdam men ɗan na goto a anda ko honɗum woni feƴƴinde deññande a anda kadi ko honɗum o wonoyta ko ɓuri heewde kon a fottoya e makko himo e place mo wonnoɗa o hiɗa e place makko faites beaucoup attention bani adama ko kawake ka hoore leydi ta naatu e windangol yimɓe baraji na a windowo baraji terto ta naatu e ñaawgol na a ñaawowo a anda ko honɗum woni taarika o mo wonɗa windande ɗo baraji a anda ko honɗum woni taarika o mo wonɗa ñaawde taarikaji men ɗin na gooti woɓɓe immi tawi iɓe fertana woɓɓe immi ko hay laawol ɓe yiyaali sakko ɓe yaka ferta laawol taw ko laawol taw woni ɓe yiyaali ko ga mi yarata ka ko ga ko ɗum woni ɓe yiyaali nous n'avons pas les mêmes histoires jalto e windugol baraji jalto e ñaawgol ɗum ɗiɗi na golle ma terto yimɓe ɓen tertoɓe wona ka diina maɓe woni terto yimɓe ɓe la religion c'est pas pour toi Allah halfinali hay goto diina makko ka ɗum ɗo noon gasi bo si tawi a jaɓi hoore ma a yiɗi hoore ma a darani ke waydugol hoore ma e laawol moƴƴol sona ɗum gasata so a yiɗa hoore ma honno yiɗirta goɗɗo an a yiɗa hoore ma honno yiɗirta goɗɗo an a teddina hoore ma honno teddinirta goɗɗo si wona ko miijiɗayi ko hooriɗayi ko famɗa no kala ko lutodire ɗum ŋeewo a ƴakki wote ko par ce que a joganaki hoore ma teddungal siɗa jogani hoore ma teddungal a anday ko miijotoɗa na ɗum goɗɗo miijoto ko ƴakkata na ɗum goɗɗo ƴakkata Allah ma on na Allah goɗɗo goo ko hooliɗa na ɗum goɗɗo hooli ta jalu hay e goto ça je vous donne juste des solutions ta naatu e jalugol sa jali goɗɗo konko jalirɗam wallahi ɓe jaloyte konko jalirɗam ko neɓa ma ya Allah tagu fof o fonna si a jali goɗɗo mani to moƴƴa ko honɗum mi jaliri oɗo ɓe jaliroyte fi ɗum tigiri ko si a anditi si a anditani si a aybini goɗɗo manto ko aybinirɗama ko ñiddinirɗama ɓe nangoyte e nder mum tigiri ekkito teddingol yimɓe ɓen ko ɓe woni ko min naya jaɓu goɗɗo mais respecte les gens dans leur vie jonnuɓe espace ta innu noon koɓe an ko espace makum ko ɗon wonete lowre ma nde goto ala ka lowre ma saktore yewtere men nde wota jaɓu noon hay goto bonna ɓuddu ma o wota jaɓu hay e goto bonna ɓuddu ma o fi honɗum ɓuddu no heddi ɓuri ko ɓurɗa boro barannade fof donc aray ko ɗo wonde ngattude hannde min salmini sponsor ɓe amen ɓe fof nokku kaɓe woni min salmini kala wonɓe men darote kala wonɓe partage de vidéo ji amen ɗi kala wonɓe sodde lekki ɓuure e junngo amen kala wonɓe sodde thérapie ji e junngo amen kala wonɓe men windande kala wonɓe wallitade fi oɗo page yo yaaru yeeso haray min wi on salamu aleykum wa rahmatullah merci beaucoup